Mwongeye kwirirwa mwese mukomeje kwikirana Buganza TV F1 wa TV. Uyu munsi tugiye kubagezaho amwe mu makuru yageranga hano mu karere ka Rwamagana. Kuri iki cyumweru tariki ya 16 z'ukwa 11 2025 guhera saa 12 za mu gitondo, umuyobozi w'akarere Bwana Mbonyumuvunyi Rajab n'abandi bayobozi bifatanyije n'abaturage n'abanyeshuri bo mu ngeri zose mu mujyi wa Rwamagana mu gikorwa cya siporo ya bose cyiswe Rwamagana Car Free Day. Yari ifite insanganyamatsiko igira iti siporo n'ubuzima nta kudohoka. Abitabiriye siporo bahagurukiye kuri station SP bazenguruka imihanda yo mu mujyi wa Rwamagana unyuze imbere ya Bayiringwa School, bakomeza ku isoko kuri Mereze muri arete. Siporo isorezwa ku biro by'akarere ka Rwamagana ahakomerejwe imyitozo ngororamubiri. Mu butumwa bwatanzwe n'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana asoza siporo, umuyobozi yashimiye abitabiriye siporo ya bose, anabasaba gukangurira abaturage bose kwitabira siporo kuko ari ubuzima. Kugira isuku n'isukura ahantu hose, bitabira gukaraba intoki igihe cyose, kwirinda kunywa ibiyobyabwenge n'inzoga z'inkorano zitujuje ubuziranenge kuko nabyo bigira uruhare runini mu kwica ubuzima bwa muntu. Mu gusoza, abitabiriye siporo bapimwe indwara zitandura ku bufatanye n'ibitaro byigisha ku rwego rwa kabiri rwa kaminuza bya Rwamagana. Naho ku rwego rw'akarere, siporo yitabiriwe n'abantu bagera ku 4650. Siporo yakozwe mu mirenge 14 igize akarere ka Rwamagana. Naho tunyarukiye mu bindi bijyanye na siporo, reka tuvuge ku bijyanye n'umukino w'amagare. Kuri uyu 16 z'ukwa 11 2025 guhera saa 4 za mu gitondo, ubuyobozi bw'akarere ka Rwamagana bwifatanyije ndetse n'abandi bayobozi bagiye batandukanye. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Mbonyumuvunyi Rajab ari kumwe n'abagize inama y'umutekano itaguye y'akarere bifatanyije n'ubuyobozi bwa Ferwasi mu irushanwa ry'umukino w'amagare. Umuyobozi w'akarere ka Rwamagana Bwana Mbonyumuvunyi Rajab ari kumwe n'abagize inama y'umutekano itaguye y'akarere bifatanyije n'ubuyobozi bwa Ferwasi mu irushanwa ry'umukino w'amagare ry'abana bato batarengeje imyaka 17 ryiswe Youth Racing Cup Championship 2025 ryahereye mu karere ka Rwamagana. Nishonwa kandi ryitabiriwe n'ikipe ikina umukino w'amagare mu karere ka Rwamagana ryitwa Club Les Amis Sportifs Rwamagana n'andi maklabu agiye atandukanye hano mu gihugu cy'u Rwanda. Mu ijambo ry'umuyobozi w'akarere ka Rwamagana wari umushyitsi mukuru, yashimiye abana bato bakinnye uyu mukino ndetse n'irushanwa. By'umwihariko ashimira Ferwasi ikomeza guteza imbere impano yo gutwara amagare. Yasoje yibutsa abitabiriye irushanwa ko i Rwamagana ari igicumbi cy'igare, bityo hakazakorwa ibishoboka byose umwihariko w'igare ukazaguma mu karere ka Rwamagana. Iri rushanwa kandi ryitabiriwe n'abana babiri bafite imyaka 17 mu bahungu bazaserukira igihugu muri shampiyona ya Afurika izabera mu gihugu cya Kenya. Aba bakinnyi babiri kandi bakaba baje gutsinda bakerekana ko bafite impano koko. Aba bose rero bakaba ari aba Club Les Amis Sportifs, abana bahize abandi muri buri cyiciro kandi bakaba bambitswe umwenda uriho ikirango cy'igihugu. Uyu mukino ntiwari woroshye dore ko wari wiganjemo imvura nyinshi haba mu bana ndetse n'abakuru. Ibi bikaba byagaragaje ko ari umukino ukomeye cyane, umukino wishimiwe na benshi dore ko abaturage benshi bari baje guhurura kugira ngo babashe gufana abana bato bari gukina umukino w'amagare. Reka dushimire buri mwe wese wakomeje kudukurikirana. Ingendi P wanyu Buganza TV.